түгел, орта ғасырларда мәшһүр Болгар шәһәре янында тимерчеләр бистәсе булган. Тыныч тормыш, тырыш хезмәт белән көн күргән аның халкы. Ләкин көннәрдән бер көнне аяз күкне болыт каплаган. Җиһангир исемле ил басар бирегә үзенең филин китергән. Эшче халык әлегә кансыз баскакның кымсыз филин туендырырга мәҗбүр булган. Халыкның ризасызлыгы көннән-көн арткан. Бистә акрынлап хәерчеләнгән, белгән. Алга таба ниләр булыр? Әлеге кыссабыз шул хакта. Сәхиләдем! Беки үзен түгел мısın? Әнә күрәсең, жиын той-толақтың шул тирәдән киткәне юк. Бу хәерлегә түгел. Сәлвине урлап китә күрмәсеннәр. Әйдә тизрәк кыла. Бөтен бистәгез белән шаккаттыгыз инде шул Сәлвигә. Болгар белән Үргәнеш арасында кәрван йөрткән бай булдым. Шул дивананың кызыннан башканы тапмадым. Әнә, күрдеңме минем җарияләремне? Кызларның да кызлары бит үземдә. Каш кара тарткан кирәкме, теш кара тарткан кирәкме? Ак сөяклеме, кара сөяклеме, Казан кызымы, Әстерханныкымы? Кайсысы кирәк соң? Юк, кирәкми. Юк димә, юк димә. Менә кулыңа бер мал төшергә тора. Хәзер. Юк диме карчык, юк. Юк димә. Менә мине тыңлады. Сызылып киткән каш, энҗедәй чәч, тешләре иркелеп кенә тора бит аппагым, иркелеп кенә тора бит. Сусыз кашыктан юк та куй. Андый наны падишаһлар күрмәгән. Я, мин шуның артыннан киттем, яме? Я, китмә. Сәлби булмаса, бернинди алтын борынлы кызыңа кирәкми. Күз алдында үскән шуны алмаса, валлаһи әйтәм, шушы сакалым йолкып, хатын димесеннәр, әйдә. Әләй, алай дисең дә, аның атасы бар бит, Хушан идиян. Хуша нишли аласың ул? Әнә шу йортына чаклап миңа бурыш кабатка. Телим икән, хәзер үк шушы йортын саттырып, үзен зинданга утырта. Әйдә диме? Я Алла! Алай димәле, мин аның белән сөйләшергә үз өстенә алмыйм. Юк. Син аның белән сөйләшмәгә. Мин аның хатыны белән сөйләш. Гөлбану беләнме? Мин хәзер Ахун хәзрәт белән Кулый Тарханны алып киләм. Ул дивана уйлап торганчы, алыш-бириш ясап, эшне бетереп куйырга кирәк. Син минем һәр сүземне аның хатынына җиткән. Мә бисен аңа бир. Сәк, мә үзеңә дә. Мә. Аллах бисмилlah. Ирәттең инде Сәхиләдеңне. Я Аллах, я Кәрим, я Аллах. Әгәр дә шыннан да хуҗа кире уйлый калса, соңгы ишәгеннән яздырам мин аны. Бүген үк урлатам. Гөлбану дип карады, бики килгән иде. Гөлбану. Шушы Сәхилә карчык тәмамән инде авала бетерде. Ни эшләргә? Я әти юк, я Хаммат юк. Сәлви! Хаммат! Туукта! Сиңа ни булды? Ни калтырыйсың? Агаргансың. Харап булды Хаммат. Өйдә Сәхилә карчык утыра. Мине Бики байга тотып бирмәкче булалар. Сине әниңнәрме? Әтиең каясың? Әти дисең син. Беләсең нишаның шушы Бики байга муеннан бурычка батканын. Хәзер Ахун белән Тарханны монда алып килеп, әтине кысмакчы булалар. Ни эшлибез? Качабыз! Ничек? Әти белән аңлашмыйчамы? Әсерне аңлашырсак? Шулай дейсең дә син. Ул әтиеңнең алдан нәрсә белүен әйтүен кыен. Син уйлаганның киресен эшләде куйды. Хуҗа бит ул. Киреленсә, качабыз. Әнә үзләре дә килә. Кашама. Юк, бер кая китмим. Торам шунда Талтая басып, мин алардан курыкмыйм. Нәрсәдәме син бу Мин курыкмыйм. Шушы хыясына. Баш құда болып келгеш, балақны шығарып құю керектір бетінде. Ассаламу алейкум, Насреддин.
bolam. Сиңа киләбез Насретдин, капкаңа киңеш. Ашык ol kiriniz. Бу кыймасыз йортка ниткән изатлы капка? Kıymasız yurttan işe kaçma bitmedi. Kıymasız kapkağa alamak gerek. Дивана. Ola başınızda keşiktirip gelgensiz. Ola salağınızda keşikine yine tümergen. Utarda kız. Туктады Насретдин. Утырганчы зирәклеген күрсәт. Менә без монда Ахун хәзрәт белән ни өчен килдек? Tura bilen Hazret niga kile hayırşıga. Aşarga gildiniz. Белмәде. Hatır, sen karıysan mina. Min karımın jirge. Eyle pişir kaz. Kulaklar bit az. Pişir ördek. Kulaklar bit ezrek. Nerse? Kara buday. Ansına da bitken boy. Hepsine. Kara buday pişirmek şeyin ansına bitken boy. Hazır mina, hazır hazırlayın. Kumsun mina usarı. Тукта Насретдин. Аш суыңны куеп тор, башта эшне тәмамлый. Нинде яорсы oluşmuşsun? Менә кара әле, мин монда ни өчен басып торам? Basıp durasın indi. Oturmağaş. Балагыма кара. Баш куда булып килдем мин. Kazakla bilesin, baba bulasın asıklı. Baba ulan mı? Olay ulaş sizge baba aşı kirek. Hazır min ol baba aşı pişirem. Тукта. Куеп тор мәшәкатьләреңне. Ашсыз гына иде. Benim meşakkatı da yok. Min anı hazır ol baba aşı uzun tizgine pişirem de koyam. Siz bir oturunuz. Соң, монда olsak üstümüzгә алмасмы бу үй? Ol yurt. Kilo bilen türetirgen. Тирәткән? Әйткәннәр яны, үз өстенә алырга тирәткән. Hey Tarkan! Taştan bulay görünse de işten olmaman ikincidir ola. Юк, пычагым да икенче түгел, күренеп тора бит. Шып-шыр дивана. Hey! Ay o bizde hor iter digeniyim, bulay bulgaç buldayım da. Кулый Тархан башлаган эш булмый калмас ул. Әле нәрсә диде? Әле ул безгә әллә нинди яңа төрле аш ашатам диде бит. Baba sılpasadı. Benim de gene aşağınım yok hem de baba şulpasın birinci işeten. Алай, аш суга, кием салымга бик мол күренә. Тукта, Ахун. Нәрсә? Күрәсеңме син моны? Күрәм? Хөлле бит бу. Öyle bit bu. Бу бит минем хөлле. O bit senin kıllı. Ә ничек ул монда эленгән? Demek tügü künni sinden kaldırıp alganlar anıp Tarkan. Димәк урлаган булып чыга бит бу. Aşıkma. Belki ulanı sana kirip kaytarırma bir bulidir ha. Кайтарса дисеңме? Тукта, исемә төшердең. Минем бит аңа бурычым да бар икән бит лабаса. Şimdi Ул бит миңа ишәге белән 2 йөк утын кайтарган иде. aşıkma. Hadi başta kızın versin. Mine kızın vermezse Хур итәрбез. hor itermez. Oğuzunuzun bəxtli gelimin. Baba şapasına pişirmişti. Hayatları. Israrlı. Heydəgəz oğuz itəgəz. Bismillahirrahmanirrahim. Аузу биллахи минәш-шәйтанир-раҗим. Kup tügülmesin bu. Kup bulsa bismillah gerek mi? Bismillah sizin aşağı. Sıyak tügülmesin bu. Sıyağı oranda, kuyusu oranda. Kunak tilegen rizak tügül. Hoca birgen rizak aşağı kat diyersiniz he? Ya men ida aşadım. Hey! Süzüge tilegen bitinesinde aş kalasın. Unutma, firişteler yine aştıralar. Yalnız? Нәрсә булды бу? Su buldu bu. Ne unutma mı? Koyanı Юк. Ахун, әйт әле, нәрсә булды бу? Aşağı buldu bu. Кулый Тарханга баба шулпасы дип берләгән су китердек. Никах. Neydi nikah? Kızım bilen bir kep ayarasında nikah. Bilmeyim. Nikahla kızdan sıra gerek.
Nikah talak işleri minde değil, hatın üstünde. Estağfurullah. Baba şupası deyip, Kuluy Tarhan'la su şirktik. Alay sayın. Hülle mi bu? Ay, Hılla? Bu bitminin hülle. ay. Sen onu koyun aldın. Mene sen ama, boy kisen kutlu olsun, hayır şey olsa koyun aldın. Ve şayıktın küllerine. Menip düşen başıma kadar. Olay. Alma bu hülleri. Kazı karşında cevap bitsin. Özüm şahit bulamam. Baba şupası deyip, Kuluy Tarhan'la birlegen su şirkti. Mimene bulayına kaldırmayın akma. Ha silalarını aş sonunu içtiler, biz sonunu tuttular. Ne güzel! Ay Allah! Ул аларны куып чыгарды. Ни эшләдең син? Ни эшләдең? Сәхиләби! Сәхиләби! Кил! Менә күр. Бу диванага мин хатын булдым. Син башкада булдың. Сәхилә кыртка да алып келді міне yanıma. Kulağa boş parmak, Сәхиләгә тимер табак! Tfu, Diwana! Үйde uçuksun! Taş üstüne taş mendirten bilgiye itemin sile! Tfu tfu Diwana! Ben aytam, kudalarına siladım, hazır sen beni silayın hatın kayım. Sayılayım. Bas! Әле мине кеше алдында шулай мыскыл итәсеңме? Burada kulunda timir tabak, uzayıp kayıp gitti odeti var. Kimler белән алыша бит? Берсе Ахун, берсе Тархан. Соң шулар бит инде бөтен илеңә хуҗа. Alar tügel, mında min huja. Син хуҗа? Aha. Кара син нинди шәп кеше. Кайчаннан бирле? Hey hatın kayım, tuğandan birli min huja Nasrettin bulam. Kimgә тап булдым бит? Бер генә кеше дә аның телләренә чыдый алмый бит. Хур булдым бит. Хур булдым. Ya hatın kayım, min de sana 20 yıl boyu seni hur deyip söyleyeyim. Hur buldun sen benim cennet hurum buldun. Ya, çıkar şartıge boğurunu. Нинди бауыр? Sen bir aşağı dedim ben ya. Min sana günde bozadan 30 tiyenlik boğurul koytan bey. Меше алып китте бауырыңнан. Meşe, şun başını. Mele, baltanı yaşarıp koyalı. Нәрсә? Тагын балтаңны да меше алып китмәсеңме? Sen 30 tiyenlik boğurga kızıkkan meşe, bir tankalık, bir somluk. Baltana kızıkmayı mı? Мәсхәрә. Эй, әдәм хуры. Менә сиңа. Bu kadınlarına, mineytem, hüllemle kiyip, bozar tireley, urap koydun mısın? İsen misiniz? Min isensin sağ. Yusuf kitabı okuydu. Hüllaş. Min kayıplı, hoca abzı, min. Dilesen nişe hükümet. Min onu. Siyem. Siye olanı. Gel. Siyanına ne nasıl yapırsa da. Onu simev. Nişek. Bu bize mümkün değil. Bu hatlı güzellik. Bu hatlı hılık. Halka silah turasın onda. Sen başta anım bilen durup kara. Nişek. Sen öz kızımla, özden yamanlısın mı? Mina. Sen uyne. Кичерәтем. Kişi. Münəbiz. İkimiz de senin adında. Ol mini. Min anı siyem. Biz senin balaların. Halka bizge otay bu. Otay bol. Otaydan kala bir tane onda. Onay var. Ulu ya. Әти, син аңа үзең безгә чыгмак башкада бул. Başta otay bol. Anlarsan. Kıda bol. Tura burası mena Konyatay bulduk deytesiz. Әйе, син кайнатай. Хамат кияң була ишендә. Piyo oldun mu yarısı? Kız bir
Үйренбегеш, күйеу көрген жоқ, түклі аяғын білен, керек зарманда кел. Сіз не нәрсе білен сыйларғасың, а? Оқша жеміші бәрі пішмеген. Бақша жеміші білен сыйлаймысың, қазір? Нишек күрші бақшасында ма? Көршіде пішер, бізге де түшер. Tattım emine. Nesi? Dilge şef bulgaç katılıp karayını hazır. Niçin dedim da? Olmağaç qabanıp sandıqaç mı söyleyeyim hanım? Baş, gene sayıra kurayım beni. Şut. Si selvi, si hamat, yut. Artık aramız mı ne? Nasıl çıkmadı bana? Bunu mu atsam? Yut. Mela benim bakıdım, mela benim takıdım. Peki boyla bakıda koyacağım, takıda koyacağım. Tut. Tüt. Şuşun ne bütün sandık açları? Haramsın. Birer sandıqaç benim gibi 40 yıl saylap kalasın ara. Sonunda olsun yaşanmaz. Baskaşım ne işin bunda? Ne diye basmış? Basmış. Sotan bir hanım. Benim kuymayan da mı ne? Saram kala, dünyada bitinde basmış pazar yok. Koyda dilim şunda satam. Botağa ne işin kolunda? Falan, yıkılmaz kalıp ben tutunganıyım. Olmazsa ne işin kolunda? Karasın ana. Min nindi cevap ulip, o şuna sıra bilip tek tıra, ha? Tutuldu. Tutuldu. Koya tutuldu. Mine, uzun kıymada, baskışın kıymada tutuldu. Tutuldu. Sen uzun koydasın. Tutuldun mu? Sen tutuldun, emin tutuldum. Ele benim bakşam, ele benim şeymişim. Senin oğuzga lekmi yok. Onun öne, karalışısı var. Elesin şulay mı ne? Kızın da bayılışka birazın mı ne? Şuşu yurtunda içerimden yaptırmazsa, kızın bir kuruşuna benimki olur. Hey, gel. Hey, bir parga, bir alma. Ne güzel. Hey, ne güzel. Boydan kilgen boş kıdalarını kulup çıkardın da. Hammat bilen kızına almalara şatasın mı ne hazır? Kiyev yasarga jiyinmeysin mi tağın? Hammat kazı savgan. Bir diyen, hop, şart diyen. Şınlap sülüsün mi? Nersesi var? Mine yigit, iş mi tartmay, namazı kılmay, hayır vermey. Hop, şart diyen. Mükeylerim. Tevfiğin siledin. Hazır indi boylığında sile. Sina tağın kolun mal dülemez mi? Baylığına kilgende ana. Aşın metren kopkan var, olamıysam atım var, soğanmıysam sıyırım var. Olmağına bozar dik daha. Sen yigitne feşirine karama anam. Kungeli bay. Minni işidim. Şuşu yurttaş kulünden jiyev kilgen şekirtke. Şınlap da uz kızın kodalap yatamı bu. İndi riza bol Gülbanu apa. Gışık tutup etil peygamberlerimizden kalgan Nişigeli, Yusuf, Hoşit peygamber de Yusuf Hazretleri bakan. Sen. Hemen aytam, tahir zuhrana hoşit peygamber. Esin. Etiyin seni uzi şekilli bir iserge verirge tura. Sen şuna riza bolup boskan jirinde bilip turasan mı? Uyansız! Öylelesin! Benim bilen söyler! Jibberenik! Meni de bana togul yaşlı bilen itsem üzüm de anlayım. Kara kızanı! Ul indi bala togul! Etiyinden öğrendin mi? Halalim aytam, hatın kayım. 20 yıllık o'zingda shunday tugul edimmisan? Men bit seni yaratam, sen bit beni yaratasın. Tutma! Yaratmayayım seni! Yaratmayayım! Qara sen ana, mana hamar. Xotin qiz yaratganim ko'ngilda 20 yil saqlay. Yaratmaganim shundoq aytib bera, ha? Narsa bu böyle sana? Ne kurunun salındırdın, ha? O nasıl bir riza değil? Sen aytam, kıza seni aşırma. Oşa sakın ha. Şulay bolğaç, kıza sana, anasın
Анасын uzun қарағыты. Қаран, бигірек хикметлі кіші бұл Құжа абзый. Тоқта, мен аным білән сөйлешіп өтірейім. Ey halım! Fil yanından koydup gilesiz mi? Нәрсе? Fil yanından koydup gilesiz mi değil? Yok, fil yanından koydup dilemiz. Fil oşuyma! Нәрсе? Fil neydim? Haman oşuyma! Yok, aşımay, aşıy. Benim sizge sözüm şu. Cihangir Hazretlerinin filine söz didirip aşun çıkarsanız Allah Teala anı bizden konaklar için cibergen Asada gitsene uzirki Hay! Hay! Şahri Bulgar'ını işletti. Karıp saldı bit. Mine bizim biz isem kalganға şükür ettik. Cihangir Hazretleri bizge uzun ömürler dilik cemaat. Amin. Yalgışasın Afon! Cihangir ul fili özünün işlerini işlettir için kaldırdı. Bizning timirçiler onun filin oşattılar, eşittiler. Eydegiz, ilsiz şakırıp da ol bitsin filin. Menimçe, dostlar, barmasak da bek yaxşı bulur. Indi barabız desek, mına akıl maslahat. Men bormaydimi cemaat. Men opsiyim. Cihangir Hazretleri deb işitsem, bellarim sızlay başlay, yuragim dip-dibita başlay bit. Qılıç taqqan balki sizga barar qadrimda. Anda mı? Bulak tüyöp mü? Yok. Ahun sen var. Ул mulalarını bikni qiyarata. Arxananda qazıymış öyle bara. Ne baram? Barganlar bora tursun. Onda Huja Nasrettin'i jibergen kirek. Huja! Ne taştınız ha? Kulmekşen, qarağısız ana. Ул divanаны jiberseniz, ул sizga bir fil urna 2 fil alıp qaytaşa. Kulmegi zabardan. Onun bir işe yuvalga. Yuvaldı şu. Allah'a şükür. Şuşama şükür sözüm. Sen işak üstünde uzun oturup durganmasan, uzun yuvalgan bulur idi. Yuğalmagan Hujakayın işegin. Cihangir Hazretinin divan konesinde. Qo'zi qilib o'tiraykan u. Sen ana, işak. Men Hamatni o'qitgan vaqtda bek diqqat bilan tinglab turadir. Bilasizmi kiysa, ul ishak bizning Ahundan aqlliroq. Nersesili. Ol bit imansız. Anı akıl insanlarga kerak. Mene aslı bilan meni rizo. Ayın. Hujaning aqlini sinarga kerak. Eyda sining aqlin. Ayda. Bu bizga bir nokta o'qib ketsin. Halk, so'nggi voqealarni ko'rasiz. Hozir men sizga bir nutq so'rayman. Siz uni bilasizmi, yo'qmi? Bilmaymiz. Bilmagan kishiga silab turg'aymi? Halk aytam, men sizga bir nutq so'rayman. Siz uni bilasizmi, yo'qmi? Bilamiz. Bilasiz. Bilgaç işi bitgan. Men aytam, xalq. Sizga bir nutq so'rayman. Siz uni bilasizmi, yo'qmi? Kimlerdir bile, kimlerdir bilmeyin. Bunaqa bilganlar bilmaganlarga so'rasin. Mina bu söz mü indi? Mina şunu ciber gatilisizmi indi siz ahmoqlik. Bizde Huja bir hikmetli sözler etti. O her vakitte sözün kirek urunda, kirek jirde eyte bile. Mönne şuşana gibi topkır işini jibersek mi?
Менә Шәп хәзер... була. Менә без хәзер без аны сыныйбыз. Сыныйбыз. Кил әле куйшан. Менә әйт әле миңа тоткайым. Җаназаның алдыннан барырга кирәкме? Я артыннан барырга кирәкме? Җиназаның артыннан барсаң да була. Алдыннан барсаң да була. Уртасынан гына барма. Эше. Мәйет була. Паш шайтан! Ярар, синеңчә кыямәт кайчан буласың, а? Кайсысы? Синеңчә ничә кыямәт барсың? Икәү! Берсе хатының үлгәндә, берсе үзең үлгәндә. Имансыз! Кайт иманыңа! Тиз бар! Менә мин Ахун хәзрәт кайттым ди. Кулларына сузып сорадым ди. Ул миңа шуның өчен 1000 алтын бирәмесең, ә? 1000 алтын дейме? Юана булса сорый белә. Ә 1000 бирмәсә? 1000 бирмәсә, 100-гә дә риза. 100 дә бирмәсә? 100-не дә бирмәсә, мин аннан сорамыйм да, алмыйм да. Ант итәсең! 99 булса алмыйм, сорамыйм. Колыңны күтәрәйсәң, үзеңне йом. Жандан күтәрдем. Пеки, нирәле 99 алтынны? Минмени? Аңамени? Кулым барды. Сагына бирәм, бурыч итеп яме? Ахун шахид. Ярай, бир монда. Ахуннан бүтән көннән дисәң. Көлмим. Ярай. Аташ! Бирдешті бирді! Бирде! Ошадыган кабы булды бит. Қабыл болды шағат сені! Санап кара әле. Сона. Әйдә. Неңдә санайга, санай. 18, 18, 73, 73, Сана. 86, 86. 99. Бер үз итмәйме? Болса. Ханис булган. Кая антам. Нендей антам? Sen de 100'den kim bulsa almayayım diyken yurttan. Şundan антам өзіме түгіл, аңа! Kaytar akçada. Кемге! Бикиге алтыны. Бикиден мен алтын түгіл. Жоғалған ишәгімді де сұрамын. 99-ны бергенлер, бірлігіне беріреді. Бикиге алтын. Хаммат, сен bu kiyimlerden iyi oldun. Әйе, bu минем киемнәр. Ләкин хәзер аларны сиңа киргә туры килә. Күптән түгел Җиһан йөрнең баскагын 5 елда күргәннәр ди. Onlar mında kilemi. Нидә булса хәерлегә түгел Сәлви. Беләсең ич, Ахун хәзрәтнең әтие үстенә үтләргә киткәнен. Нидә булса кылып, сине җарая әйтеп китә күрмәсеннәр. Onlar mında kilemi. Ни эшлибез? Шуның өчен бер генә акыл Сәлви. Сиңа шушы киемнәрне кияргә кирәк. Миңа киергән. Син үзең? Мин синең киемнәреңне киярмен. Ана мине борынга сине алып китсеннәрме? Юк, кирәкми, Хаммат. Алып китсеннәрсең. Мине алып китеп, ни эшләсеннәр алар? Мин бит ир кеше. Җае шугы белән тоттым, качтым. Бәлки бер нәрсә дә булмас. Булмас дейме? Беләсең ич, Җиһангирның баскагы Болгар шәһәреннән 500 кызны җарая итеп Әстәгъфируллах биткән. Икеләнә торачак түгел Сәлви. Хамматны үстерә. Сәлви, кош! Хаммат, коткарыгыз. Әни, кемнәр булар? Тимәгез кызыма. Җибәрегез, явызлар. Salam! Hey! Менә сиңа ишәкне ошат, ә? Җиһангирның казые булгач дәшмине, ә? Вот сиңа ишәк. Койрыгын шапан астына тыккан аңладым. Менә колакларын ничек шалма эченә тутырган. Менә булсын мәзәк. Карасы, нәрсә сөйли ул? Әллә казыйның үзенә ишәге белән бутады инде. Тукта, үлдермә. Казыйның ашуын чыгарсын әле. Аннары без дә өстәрбез. Хөкүмет казый әфәнде. Иңелек шушы әдәм миннән чәчергә дип җир алып торган иде.
Eli de tülegeni yok. Dürüst mü bu? Ha? Bir gel yeri taş buldu, buraya pış buldu, çıkmadı. Onda minik işim yok. Ne şartlaması? Yurtta salıngan taksi. Dik tülemesiz hoca. Sana da benim türevimde yaşağım yok. Bir gibi sana kupa bir yat yaşamda. 53 som. 25'in irtaga verdim diye, 25'in sonundan verdim diye kupa birası kalar. 3 som. 3 somışın. Kuazını, meni, yüzüne pişiratıp, siz silap durasın. Qara, nerse kılan nerse siliyor ha? Biki, çıkar garizanı. İyi. Gazi efendi, o benim üstevret 99 altınımı da aldı. Subhanallah, subhanallah. Allah Teala'dan aldım değil mi? Bu evliyetin olmasın? Ol evliye mi? Ol bit altınını 100'den kim olsa almayın deyip ant etken idi. Biz sanap 99 altın ırgıttık da ol anı alıp antına halis buldu. Hazır şeriat boyunca 100 tayak ırıp altınını kaytarıp çıtaksın. Ha, demek altın siniki. İyi, yanışına kadar miniki. Ansında bir altın biri aldı. Şulay bulgaç, janşığı bir altın bulgaç, içinde 99 altın bulgaç, 100 altın bula bitindi. Niçin mi sizi mekanis bulayım? Estağfirullah. Vapıl irişik işmini bu. Bir yaktan altında tutkan, ikinci yaktan altında şuşturan. Sak bulağız Müslümanlar, bu adamın ağzına şeytan sili. Şeytan sili, şeytan sili, şeytan sili, şeytan ayta, hoca da üstünden bir kasapını salıp di, nizamiga girip koydu. Nersa söyleyeyim elimin? Koy vakit şeytan sözünde tınap koyu kerektir indi. Belki ko'nglimda sanaydı. Yoysana. Boşumda eğlendirdi bu adam. Yara şunsa mağlum buldu. Bu bir divanadır. Allah Teala bu divananın duasını kabul edip bana altın iriştirgen. Ne gacayip. Nişe indi? Siz şu parlatan sözler yaşandınız mı ne? Eğer siz alarda tırnap dursanız, sizin üstünüzdeki motor bir kasaplı da uzun gidiyor. Neyi? Bir kasap miniki? Tırnap dursan hala, beni oturup gelen işaretle de uzun gidiyor. Elbette işekte miniki mi dedi? Bana burasını, ben de kişiler bilen ışıktırga tulup gidiyor. Ciddi. Sözü yolga şeykensin. Anın divananına faydalanıp köpekinde suyarga şeykensin. Şunun için sana 100 tayak. Hüküm tamam. Gazi efendi, İngilip otobüsten kalkan bir emanet var. Şunu kabul ettik işte. Amin. Emanet can saklar. Ayak üstüne düştü. Ne böyle? 100 üstüne 100 altın gitti. Senin de hazırın var. Kolay. Anam bana kızını da yok. Anamın da min alıp bildim. Anam yana otun taşıgan şu bileşek var ya. Yok yok, mini özüm kildim. Ul mini hullumu urladı. Şu hıllanımı. Koralı, Hayır, sedefleri sineki mi? Vallahi yanıka. Bizekler anakı mı? bizekleri de sedeflerini minike. Tabılda hıllaydı o. Davuldak değilsin mi? Ha? Silap jipereli hoca. Ben böyle biz hamat bilen irte yurtuk. Oğul başına koyduk biliriz. Bizim oğulun ortasında diris tükülgen. Yaxşılabırak parasak, diris üstünde bir isirek lığır bulup yuklarladı. Yakınırak gitse, elle yüzüne yumurka sıtkanlar. Bu da kıskarak silahlı. Buldu. Şundan sonra yürüp vardık tabirin eteğine. Het kaburga arasına. Sılkınmayı isirek joklar. Hamat gidip hırşımı da parı. Sılkınmayı isirek joklar. Ol siniden bana sen kalı. Mahallağını. Yok yok, estağfirullah da minike tugul. Sineki tugul. Yok, Sedefleri de sineki tugul mu? sedefleri de minike tugul. Bizerle de sineki tugul mu? Bize de minike tugul. Allah akbar. Yarar. Rekat tarif ki. Asina yolgandağın için 10 altın salım. Anlamı? Yok indi bana. Andan kapıtıragız. Kuluy Tarhan, şundan mı? Gımır kalmaysa. Peki, direl olmadı. Yok muydu altın? Şimdi kim diresi bu? Ne kız? Yarar. Huzurlarınız olmasa hüküm tamam. Bismillahirrahmanirrahim ve barakatullah. Allah akbar. Hemen aytam. Ara hoca efendi.
İşeğinin başı barabanға тие көрмәсін. İşeğimden başa barabanға tiysen ne bola? Ләхәуләңне оқы, ғауға шығаша. Demek ol gavga baraban. Ne oldu bu? Ağzı karşında ikimizin yanından kaldırdım öyle mi? Etme de, Hullemni öz kolumdan tuttum, tortup alamadım. Jünsüz fil yer ortasında. Nerse buldu Akın Hazret? Hele Cihangir Hazretleri kırtmalı mı? Sizni tinglab borgan edim. Oshatmadi. Tun chiqqancha 3 so'rovga javob bermasam, İstemem, indi sorular et dedir. Eytip para bizga, eytip para. birinchisimi yer sharining o'rtasi qayda? Ortası? Koyun bile yigin bize. Şuragan bulmadı mı Cihan'ın ortası? İkincisi et, ikincisi. İkincisimi? İkincisi mana soqolim oldi da necha mingda jin birtigim bor dey. Aynan necha soqolim bor? Onu koyun bilirge. Seniki necha soqolim? Üçüncüsü. Üçüncüsünü eytip karaydı. Uchinchisi mening yolg'iz o'yim narsada dey. Akın Hazret sen kafu ettin diye mi? Bizge bunday siyasi sorular bir karardı biz. Gittik. Putralar bir tasalar, nishlarga jimsiz fil yer o'rtasida qo'yrasin sen. Qo'yrasin, nishli mashina shamalar bit. Akul Hazret! Elle yıldızlarga tavana başladın mı? Estağfirullah tövbe nersesi sen. Ben aytam nersen yo'qoltding anda. Yer sharining o'rtasi qaydan ekan? Elle mejusiyle başladın indi sen. Yo'q endi yo'q. Qo'sha, sen matur soqqalaringda necha jin birtigi bor? Bak sana Akul Hazret ha? İki sıra yanında bir tane üçüncüsü de var. Hemen aytam Akul Hazret. Üçüncü sıramını ayt. Estağfirullah, ağzında bildim bana indi. Carar, ne benim yolg'iz o'yim narsada? Senin yolg'iz o'yin var. Senin yolg'iz o'yin şunda. Cihangir yanına barıp 3 so'rov aldım da javobini bilmaysan. Hozir Xo'ja Nasriddindan so'rayim da javobini olam da Xo'ja Nasriddin bilmay qoladi bilaysan. Shayton alg'iri. Xo'ja, yarar endi so'rovlarimni bilgach, balki yordam etmasin menga. Javoblari bilan. Yetam. Shopanini sol. Şapan? Yo'q, şapanimni bermang, yo'q. Atusan ketdi. To'xtayinda xo'ja, qizma. Yarar. Uzoq solasın. Hat şap, şopan bu. To'xtadi. Hazrat olmaydında şopanı bo'lg'ach, sholmasi da bo'lgan deyir. Sholmani bermang. O payg'ambarlar toji. Halay bo'lg'ach, sholmasingda, shopan menda. Ketdim. To'xtayinda xo'ja. Beybitin Cihangir hazretlarinden nechik borib chalmasiz? Sen bir Cihangir yanına barmaysan, anda men boram. Vah, Senmi? men o'zim. So'rovlar tushdi ustimdan. Sıralar düştü, kuştan aşağı düştü tak. Nereden paramız Cihangir yanına? Qo's. Bas, doktor anlatan narsalardır bak bir tane. At sinema. Ha bu yumurtalara nersege? Yo'lda aşağıga. Yolda yumurta aşaysın mı? Emin it aşayım. Sen bit. Nişisin? Ha? Koz aşayım. Kim indi Cihangir hazretlerine ol bit aksak. Ana ayaksız kaskın birasın indi. Aksakka ayaklısız koz yarı. 10 kıra kalsın ayak. Var, işin bitti git. İmansız başımda şabalar bit. Ha, şapsalar aşağına karaptırma. Miniki şabalar var. Sastırlasam da saçlar. Ha, gitti.
arasında dura gerek. Bileklerini al da kulup çıkar. Durmaz bunda, var. İlk sefer bugün biz yol indi. Lan! Şahmat nakdi. Başta efendim. Nakil ettiniz. Karalı vazir. Bu dünyada mezek kişi var mı ha? Bunda Timirşi'de Hoca Nasreddin degan g'ajab kulki bir zot bor ekan. Eshitgansiz? İyi işittim. G'ajab darajada kulki bir divana deydi. Hatta bugün sizde qoldi efendim. Hatta ulularga qarshi aytudanda toshunma ekan. Dervişler eyde indi ana. Muhtar filmler çıkayım. Ama kızı g'ajab darajada go'zal deydi. Kazan binanı tutup abdile uçtum. Tukta, şah mı bu? Sizning donliqli sug'ush feligizning ikkisi de qo'rqinish ostida efendim. Midem, yüzlerim. Hazır tutup abdilimiz var. Kurşana sıktın da. Assalomu alaykum. Ne bu? Kimsin? Quyosh botgan shaharda kelib jetuvchi. Demirçidagi filni aldırga yürüyüşü mü bu? Oh ahmak. O'zi kelgan başına o'zini. Üç meselege cevap bergan hazır mısın? Hazır. Eğer de birisine olsa dur cevap vermezse başına şart. Assalomu hazır. Hep bir üstün. Yerning o'rtasi qayda? Yerning o'rtasimi? Yerning o'rtasi naq bilan mening ishatning o'ng orqa oyog'i ostida. Yok, sen mi? Ishonmasangiz bir boshidan ikkinchi boshiga uchab qarag'iz. Vazir. İkincisi bir. Sizning soqollaringiz turunda efendim. He, iyi. Benim sokalımda nişe yol börtük var. Şol ishagi bilan quyrug'i pishqangash kesib olgan edim. Mana undan necha shun bor, sizning soqolda da shuni xatning shun bor. Kara. Nasıl bile şu astral beni he? Ishonmasangiz aylangiz, mendan bir shun, sizdan bir shun bor. Hey, kara. Bak seni. Elbet bu bize bizge işi de olup gelgen. Hazrat, sizning 3-chi so'rovingiz bor edi. Üçüncü sıra. O benim bir ağaç oyunu kısaltırken iş. Et bana. Üçüncü oyunda. Ha, sizning yolg'iz o'yingiz shunda tasir. Siz o'zingizni Temirchilar ovulidan kelgan Axun bilan siyosam deb o'ylaysiz. İyi, olayım da, güleşem de. Yolg'ishasiz. Men shu ovuldagi Xo'ja Nasreddin. Koca, kara. Kiyimi Axun. Hamma o'zi Yaxshilab qara. Nechik yog'ishganmiz biz buni bilan. Chunki sizga kelgan vaqtda borsizlar boshlarini yeb kelalar. Shunga sizlar shu yuzlarini ko'rmaysiz. Ot divana. İşi bulup gelgen bir türlü işi. Haydi. Jihongir hazratlari sizning bilan siyosatchilar tilida so'rashmoqchi. Kel, ilshi. Ha! Bu ne bu? Siz tugarak sızıp bu dünya bir meniki bo'lirga tegishli. İyi, avul. Avul bo'ldi da bunisi bizniki, bunisi seniki dedi. Ha! Ha! Aha! Ha! Bu ne bu? Siz hanjaringizni qadab, olaysam men kuch bilan olam dedingiz. İyi, avul. Avul iki yumurta koydu da anlamadım efendim. Şunu da bilmişsin, biz Yakup Nakşat öleyim. He? Karanı. Ey Allah. Nişigan davızın, Demirçideki vatan filmimiz. Naşa, Nişik Naşa. Zarlanlar mı? sarlanalar.
Menden de zorlanırlar bunu. Sizden de halk riza tugul. Çünkü bir film bit o. Üstüne gitmese ata film. Ama yanına indi tabi bir ana filmde getirip koysanız oğlumuzga. Mına alarga ko'ngilga bulaydı. Eyten birini bizden ana filosof koşulu aşağı başladık. Yobıga miskikayı. Mına göre bizden kuş telaş kabul edip alınız. Ha? O ne bu? Kaz. Gaz? Gaz tugul bu. Bunun bir tepiği yok mu? Ha? Tesiri sizge kişirim. Bizden jirlikte barlık kazlarda bir tepile. Yok, sanmayayım. Üşenmezseniz ana. Tom itegene baskanlar barsı da bir tepilerini bastırırlar. Olar bir salkın bulana bir yakka basıp durarlar. Mevazir, at şu tayakını. Eğer dalar iki ayakka basmasa, senin başında şaf. Hafif tegez, şu tayak bilen mi? Eye? Upkeleşten olmazsa ne dersin? Yok. Eğer de şu tayak bilen mi sizge arsam, siz o'zingizda iki tugul dur tayakla bilasiz. Öyle. Vah divana. Vah divana. Ne kesipte kişisin? İkinçiler kasabından. İgilçiler. Eytsin bana. Kim zurra? Padişah mı? İgilçi mi? Elbette ikinci. Elbette ilginç değil mi? Ne işin? Çünkü ikinci parçasız turalar, amına padişah ikincisiz turalmıyor. Ah seni, bu bit bizni bakşağa taş attı, he? Ne işin seni hoca degende? Çünkü min yol vakitlerinde balalar okutan. Şuna mine hoca turtalar. Benim işlerimde okutasın mı? Okutamam, ama lakin bir şart bilen. Benim okudu 10 yıl. Ayına 16 vezir yaz. Yukarı bilimli, valim yasa. Sileştik. 10 yıl içinde Cihangir ulema, İşak ulema. 16 yüreğimi kısmaz. Bu kaysı ayale? Bilmem. Ay alıp ay satkanım yok. Divana, seningcha yangi aytg'ich eskasini ishlat hele. Bilmem. Kırkalarda ana. Yıldız yasılar. Qo'y qo'limni. Shartnoma hazır. Jahongir hazratlari. Rahimi, shuning bilan sen eshaklarga bosh bo'lding, anglaysizmi? Eshaklarga. Anladım. Şu hesaptan sen de beni kulastım elektim. Kararı, bu divanaga satsak men ko'p turam ekan, he vezir? Ayt menga. Meni satsalar ko'p turam men? Siz mi? Eye, Siz yaxshilab qara. hayvatdan beni nasılsınız? Ama siz bana o'zingiz narsa bilasiz. Vezir, Siz anga beligizdagi qamarigizni va'da aytdingiz. Uni javob bersa, durust tugul deysiz, qamarigiz o'zingizga qolar. eğer de dürüst cevap versem, kamar seniki. Nima siz ko'p turasiz? Tasirsiz naqmına 700 altın turasiz. Benim kiyimlerim bile 700 altın tura. Sizden kiyimleriniz 700 altın mı? Eye, Kamer menike. Allah akbar gitti. Çünkü padişah, şeref padişah kiyimsiz bir tiyinde durmayın. İşimiz bu bir devlet bilgisi, vezir ha? Alıştırasız buni, alıştırasız. Hoca alıştırık, bu kıymetli kamar. Neyse tiliysin, şunu sıra. Jahongir hazratlarining davlati kim? So'rami kerak. O'zingiz strong'ani aytam, tasir sıraması edim deyindi. Men aytam, alla birer kunga gana o'zingizdan taxtingizni berib turasizmi ha? Tura, nerse diyeyim o divana ha? Elle bir gün görürsek nerse işler miken o? Shundanmi? Eye, şundan. Oku. Tingla. Jahongir hazratlari buyuradi. 7 iqlimning begi Jahongir so'zim. Men Jahongir askariy ishim bilan mashg'ul bo'lg'um sababli shusha it yilında safar oyining 4-kishidan tong shulpani qolqqan g'asha askarimdan boshqa barliq tahdid hukm ishlarin taqdirning hukmi bilan bu ilning hakim kishisi Xo'ja Nasriddinga topshirdim. Tojim ham xalqatim aniqi. Şol müddet içinde onun barliq emirlerin milike şirkelle jirine jetkiring. Valla, Riza. patşalık seniki, asker meniki. Bularni qaraştırıp dur, mene aytib barısın. Baş üstə efendim. Hilal asker. Ya, vazir. Narsan da halk dulayım. Aşarıga soruyorlar. Biliniz. Tinchlanыңыз, tinchlan. Nasriddin xon sizga
Kaynar ekmek jibere. Lerse tılmıyorlar hamanda ha? İşirge soruyorlar. Sen aşağış, işi tabii. Birine. Tınışlayınız, tınışlayın. Nasreddin Han sizge bazdan mişkeler jibere. Hazır kiyimde soruyorlar indi efendim. Birine kim nerede? Yaşasın Nasreddin Han! Yaşasın Nasreddin Han! Yaşasın Nasreddin Han! Yaşasın Nasreddin Han! Halk, sizden sıralar boyunca men o'lganchiga kadar yaşarga bo'ldim. Hocam. Kızımızın Cihangir Hazretleri şöyle eğitim alıp gitti. Olmanda tutkunlukta yatazi harkıtkar. Vazir, Timirchilar oldida bo'lgan barliq shariyalarni beri ketir. Hamat. Eti, Sarvi. etimini işittim seni. Allah'a öldürmekşi bulalım. Ha, demek başlandı. Hamat, Sarvi. Kelingіз. Hazır men sizligingizni qavushtiraman. Hazır turіңіз. Vazir, beri menga oxunni ketir. Uşaqon. Ha, tezroq bo'l, tezroq. Uşaqon. Oxun bularga nikoh huquqi. Olarga mı? Bularga. Nikah hukuku için isim gerek. Ha, Abdullah Selvi Nizam. Selvi. Ha, Selvi. Selvi bir o Cihangir Hazretlerinin cariyesi. Vazir, oxunning soqolini qirqirgan. Kapıydınız. Bismillahirrahmanirrahim. Ha, boshqalarimizni o'qiysan, tezgina qo'lini qo'y. Qo'lini qo'y, ha. Bo'ldi. Bor, ishing bitdi. Meni parvarlarim qarmi siznikizni. Cihangir Han güzel Selvi'ni üzerinden nikahlar için şakıran. Ha, Selvi nima? Bizni Riza. Vay ya benim Cihangir'im. Sakallı, bıyıklı, Naqmi aşağım. bu Cihangir Hazretlerine hıyanet. Bunu bilgirteşekmin. Hazır bolalarım. Hayırlısı tovuq шығашaq. Siz bundan qo'shingiz tezroq. Hammat, mening eshagimning ortidan to'shaq. Hazır işe var. Tezroq. Ne dedin çıkartın gidelim. Jihangir kela. Ha! Necek bunda? Bir günlük han! Diktaşmışsın! Karani! Ova yasam atamında! Dünyanın ilk yapkın geçtisin! Hayatını en bir söz! Men siyoşatran bir tutib ishni biladim. Elida shitlikda turashin uchun. Vaqt duyana! Ana o'sha bit boshni kisala! Durust aytasan. Kimning boshida tosh, shuning boshini cho'g'ar. Mening ishim bitdi. Yok! Bana benim aklım! Komşum koya gittim ben ona! Sen ayaksız tugul, boshsiz qolding. Xo'p, men sizga bir qissa so'ylayim. Siz shuni bilasizmi, yo'qmi? Mana hozir bilganlaringiz, bilmaganlaringizga so'ylasin endi.
Гүлжан Асыртдиннің кішіше болмасын енді аным, шылайрақ болар. Шығыз енді сахнаға айдайық. Айдайық шығыз. Гүлжан Асыртдин турында көп фаразлар бар енді ол. Шуларның бірсі аның бик тақуа, хикмәтлі, шундай явызларны орнына отыртатырған кіші деп есепленсе, екіншісі нелері бір бұзық, ялғаншы деп есептлене енді. Біздің тілек, ол енді мына шушы хикмәтлі қарт, явызларны орынларына отыртып, ақылға отыртып ери тұрған еттіріп алабыз. Алхамдулилля. Оңай көре, біздің енді яңы Гүлжан Асыртдиніміз бар қазір. Ленар туған өзі ойнады десек те болайымы? Өзі де шындайрақ енді хикмәтлі кіші. Жалғаншы түгел, хикмәтті. Хикмәтлі кіші нендей болайынды ол? Өзінің сөзін, хикмәтлі сөзін өзінің орнында сөз айта тұрған кіші хикмәтлі болады. Енді жамағат мына шушылай көңілігін айттырып, біз әкірінләп кіне театрал марафонның ақырына яқынлашабыз, шулай бет. Ол енді марафон десек те болады, шынлап та біз 2 атнадан артық шушы сәхнеде түрлі спектакльлер қарайбыз. Шушы артистлар белән бергә көләбез, бергә жылыйбыз. Әллән инде матур әйберләр күрдек. Һәм инде яңа талантлар ачыла тора безнең актанышыбызда. Рәхмәт сезгә. Зур уңышлар эшегездә дә, гаиләгездә дә уңышлар телибез. Шығып сөз айтмасам да дұрыс болмас деп ойладым кері. Мысалдар оқытушылар бейдіңді, бүтінісі де оқытушылар, тәрбиешілер. Қарап отырам, бір сөгені де профессионалдар тұстан кем ойнамады. Анатысы алқышлар білән рахмет етуге. Әлбәттә, Sayın Öflinar'nın hizmet yemişi. Ona da tiyişli beyanı gerek. Benim de Kloptaş da ganda o gaytadireyim. Sen okusan dalşı gitsen, yöreni külünü alıştıratırın şimdisin deyip. Nol gimnaziyada kerek bu önkünden. Şunday gimnaziya var iken, oku yurtta var iken. Anda her bir işleyen kişi öde bir şahıs indi. Şuna göre min özüysünden de rahmet eylesim ki de şoföründen başlap. Bütün okutuşlar, tarbiyeciler bir de katnaşkan. Ben, hürmetli tamaşaçılar, biz bir yıl tiyatr sanatını koyup dürüst işledik. Әлі концертлар бары монотонна кеткені көресіңмі? Әлі бұл бір гимназияның spektakli, толы зал. Мен айттылар, бірінші мәктәбінікінде де шулай болды, екінші мәктәбінікінде де шулай, больницаныкында шулай толы зал деп шуңа көре. Дұрыстан да оқытанышлар, талантлар хазинасыдыр енді. Әлі тағын бір әртүрлі жанр ойлап тапсақ, балет қойсақ келесі жылға білдәхи бітінісі балеттен яшады. Шуңа көре. Виктор айтып рахмет сізге, шулай талантлы болғаныңыз үшін, шулай жанып кейіп яшаған үшін, әмінде әлі біз бәйелеріні беріп бітірібіз гимназияларға, әрбісіне шуңа көре Виктор рахмет. Шулай айтып, матыр етіп, Оқтаныш тамашашысын сүйіндіргеніңіз үшін. Виктор рахмет сізге, молодцы. Рахмет Виктор. Гүлін апыш, балетқа барып жетпегенде, Allah сақласын. Шушындайлар білән өзімізге яқыны білән қанағаттаник. Енді жамағат ертеге ял етіп алабыз. Концерт қарап болса енді әйме, сіз келсәгіз болыр ол концерт, келмесәгіз болмас. Һәм бір сөкінге бізді тағын соңғы спектакль күті, шушы сәхнәдә тағын бір оқу йорты техникум коллективі Кияулер комедиясын тақдим етешек. Рахим етегіз.